Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ro kini kilong ki khubor bamta kasni. U video kamauring kneng CNRD blog ba elindo ulapli pat ba yakayo yadi so watermelon ha office ka blog kabalong kasin kabaning kong ban pelong kum kayo kerpang na kabenta kane kiso bawanra da kinong rap na kasnong menriang East Khasi Hills. Katay kasin playo kalong hadin baki nong rap hamendriang kila kentiu bahaya ka kamrap watermelon ha kini kisan snem baladem hadu bamenta. Kasnong kalapau kum kanuksa bakraw ha karep so ha kathan ha kini kasngi play kipat bah baki nong wan yo di yo thin kila sakhi baki nong rap ki wanra shibun ki watermelon bahe bathamai. Uba elingdo ulo ong ba kajimpelong ya katika yo. Kadai kathong ban ailad ya ki nong rap baki yo yadi straight bat kinong thiet ban penkiu ya ke jingyo kamai bat ban kentiu ru ya ke yo kakot jangkasnong ula ai jingkermen ban ling ba ke jingi trailang hapdeng ka office blog ki shnong bat ki pat ba ke jingrap so watermelon kanang roi bat ken yo ru bandi shaki yo baki jaka bakham jangai ki nong shnong menriang kila penpau ke jing sngongu ya ka office mauring keneng blog halor ke jingkershan ba ke jing yarap ban pelong ya ka te yo kum kalenti ban penkiu ya ka kamrap jangki. Kasnong menriang kani kasnong ka banin kong ban penmi yau ni uso obat yang babang. Kami nak pilang sa isi na ta kani kasnong menriang. Kaya nak kita seriously kantor ro ki nongret ki auto melon farmers yang kami menriang namar ban nakalian juki ba meeting ro ba di sa ilang kuai benong bagi tong ile ta smith bagi penriang ka exposure bagi kam market jo watermelon kania chikhaman. Kau ingat publish pun ni sadaru balai dan lang. Kau irung ni ong ba kumuni sumbai kemalai le inspection syate syamin yang ki ong ba hasya par jelaju kami kalia do itung ni watermelon urit ah. Hendrai pat hani ngira la sakurku kata ta ba bahe tamru pedo kat 1 kilo watermelon. Tinggi dia ben aingo kau irung bangi niat sikmat mata bagi penyai ketika market jongka watermelon. Kau kumde step ro atang shpai ka news ai iba usiam saru wang ban try ban yarap manta ban pinlai ka market jugni ki watermelon. Kau irung idan bok baka kanya shakmat baka wiru bangin yo ketika market baka nya pa bak bangin yo jikut kungin yo pa ka jing yo na baro jong ketika watermelon sales meet. Tang ta kitin bakindet masiko ong kublishi bon. Kene ba ka jala jimi ka kasnong menriang. Kum ka kenhon ka bahe tam kadai banin kong ban penmi. Yo ladon ki wei pat ki ba penmi simet aki wei pat ki jaka lani ki wei ki ba ki district. Re kum ka kenhon kasnong menriang kadai ka ba ai ka ba penmi ka duksa banin kong yang ni wei kamtam ya ka jala ka bidai ba ki penmi yo ne uso watermelon. Dementang poin sa kapenta pa kong santam da ka bang akot ya video jimi. Ba kumagalang ta kanega sales meet i kalaplang dan shu trakhat ti ba hakini ito ba adak no kinongret watermelon na mendrang hakajingalan may sotar kinong kedua nga po office tapi lang kerpat yung lanen bangin perlan nga watermelon sales meet na neka festival sa Shillong kinong iba kati ne de banyo jaka ban shilok sipol. Tinggal kira lang kung na instruction na block. Yo kalong. Kaya harap ka diyo kan ba township. Nilay ba ng instruction kanega jing penyo ni uso watermelon na ka-block jing input kalong no. Kaya hay pa makanya nila ba respond ka bang bat ila karparo na kalian soda ba subah tip si office kepada na po ka-block jing department of welfare bat kantan mo kisnong kibadan na po kini han di bawah jam bagi nika block headquarter ilakhat di BC di chairman di sodar di rangba snong offer panyadan no kan lang nika si kum kadak ban pensionor bat ban aiman siam ni kini norat ki badai nerdi athan atharai kadai ka khubor kala ban tip shafi lomba kani ka por ba ka menriang kadai ka snong atharai ka ban nongkong ada ngambak layak hapo ni kasi ni kebala penmi yo ne so watermelon kampun bani kiwai lese dan ki jakar mo snya ki kumong ki thon yo so watermelon andai batami ke production ke bala buan kan ini tarai kala buan ya na kasnong mendian
Te kani kan shlong merang bi kadi ni shlong ba ya khap bat ka bhai ya khap bat ka isu amun ka ha ka isu bat ka khap ru bat ka was chaitia te ka climate ka long sud ba ya kani ka shlong merang bandrat inu dai so bar balai kada kan ya ka climate ka basai te kani ka merang ka long very suitable ba bandrat inu so bat kani ka pati lang ba kani ka si ba kilawara inu so ba ka production ka bani na kani ka shlong ka piang ha ni kum na kalen office ni ko aban facilitate yarat ye kini ginore bat na karparu ya ka department tum ka horticulture kada awai ni kumat sarkar ka batet ya kada parang sobha ban yarat ye kini ginore nama lana kadan kana kuno yarat lese kali kamram no bi sobha ban kiner ki kamon ni kadang bi ye kini ginore nang ba jipami no so kan kiyo na kawai ko por si ko Pangangai scam ba kini si bagi benai scam balangwan bo leo so ndai tang paunam da ri kasi jenta jadi pangangai scam bo ko wat sabar joka state jadi wat sabar joka tela jadi bakri ko niru namaro ala ba no so bang utan bat uba ya dai ha ki bre ban hamtam mele ya por shet namaro kapor ban thom ba permi jone do kini ki benai balas ai dekai haba batka kapor bagi brokin ban bansna bandi bansna so da deu so te randa ranam sim ani kapor na marba ko ba tri kene kadang ba breko wan yo ban tieno no so te ngai scam ba kane ka program ba perlang intasi kalong tang jing sedang kane ka sales meet ba ngai scam ba ngai khmat kalong ko ka platform kan pay Syaki transukaro prepare Syaki nong ikwar dulu kapan bagi nyerap yakini kita rep badai nakamandrian tang kini tin yak play shibon but haju ko na tetep ba kadi kasi osmir tasi kelample ang ne po block ni play shibon Ikon samlashan rang kantai ki officer na kitanat ko HDO jong ka mauri kineng sa sisian ni pedang safai pi bagi aware pi sya kani bagi khot kata ka jimpin ina mi uso babang basiang bagi khot uta uso watermelon bapni da ka jimpre sitom jong kinong re bakrau ka internet i khot i we ya i sada jong ka sinong bengiang bain a sikenten argentine ha bai dei ba kan kasni hadian kata ni sayo pat ka jingkren na i HDO pat ni penkot dai HDO pat ni penkot dai video badan forum jengi de menta ko ni ngakot i sada jong ka mendiang Pak jong isa video nang ne dan nagaya jengi ngim don ne ban kren hagane ka puang ni sipan pau tang ka jing sngo nado ka mensem ye isa video iba nado ka sngi ka bangilawan ban ne kendo ban i haga jing syang ila persang ye ka ban peniat ban ye kren ban i ban penbej ba kane ka sales mates kan ngin le ha ki khamtam ha ki yo ki nong ba dan re namar ka jing lengkot jing ka por ngim semayo ka por ka babian te daga jing esmotu jimut ban isa video de lai jimut jingi ban pelong na hang ne pelau lai jingbet pen pelong na hang ne pelau jong ka block office te sngomo ngilabu e gani ka tarik ha gani ka sngi ka pamenta te kalalong kumne ka bagalong menta te ngai ku play pi baro kini ginorat ki bala poi bat ki ban sapoi ro sibit te nagaliang jingi ngai ku play bat diang subhai pi baro ai ku play kerpang sa simpati isa video nang tai ka tenat agriculture hatu mar une watermelon apo shnong mariang kum ba phleri ha ki media ha gani ki sngi ki bala lai ngila ai ka jin pensyai ba habete punune watermelon ngila sedang berrep la kumbasan snem mi ai da kini ki snem ke bladat ngi rep tang kato kene ba na mar ka jing smutu jungi ba kene ka jing rep une umar rep imat ba u ai jing mentoy yangi ban ke tiu shu ya ka rep karyang lane ka kamai ka ji ban yo ya ka ban lom kata ka financial assistant ya ka yengasem te kumta ngila kham kentiu yo ne ke jingrap yo ne so watermelon hakine ki arsnam laisna menta mat kham tam menta ngila kham pen kiu shishu kidan kilong yeng ke blarep laiton soton ro ke bala kampun ye ke jingrap te menta ke ladai atat ka ayom ka bakadu lese stang mun bunai menta ngin pen kutno lane lakutno ke jingrap yo ne so watermelon lalai penai ngila iat menta te ngila long bunai bakadu ka bangen yo te ngikerpat ye pi ki parlok Prajar ki pras marjan sinong bara ba pinsno ba ban yarap ban tit yo ne umar khnang ba ban mat daladehi ya ke jingpang ke jing tiang jo ne watermelon te
kentu ya pi ba pinia ban simen talang ya ka ban kentu yangi hagarat karyang habide badu ne terminal balada longgamon ka jong play ni laban kam kentu susu ya ka jing rap ya no terminal nang ne syakmat lomba ka jing trelang bat ko face jong video bat ka sokar dengan kentu kan pamya parok pan ai ka jing